Ibura ry'amizi omurwengo niretwabo kugira ngu district egi ekahangwa omunsi eyomire bari kweta dry corridor ekirigirireho abataka okubonabona munonga kandi erikuyambaho abataka omu rwengo okutunga amizi kandi omu byanga ebyetari kugwamu nibabonabona munonga. Ahabw'ibura ry'amizi ririho omu bwire bwa hati omu rwengo kirigirireho abataka okwekorera burungi bwansi barikugira ngu ebidiba byabo nigwo masiko gubiine gonka kandi byaba bitariho nabo nibaba batakiine masiko kubanga bisakatidde kuluzi waffe naye yesala okugwinga fe batuuze sobola okukola oluzi waffe lwebulungi naye no oluzadde lukubanye nafu kubanga abantu badde batera okujja okwagala osena amazzi naye nga esubi kibalemesa nga tegalongooka bulungi enzizi zonna zisigalawo lumu ate nga bekusigaza abantu bonna kubanona amazzi newaffe emyaka egiyise gyonna gyonna gyatubaye tukaaba n'amazzi era mu biseera ebyekyeyo oba olabanga eno bayitayo kajjumba amazzi g'ekajjumba tubonaabonera ddala tubadde bulala emmwanyi zaffe zonna zikaze tubadde twagala okulusenamu ate nga twagala tugasenamu tusigazeemu kibannange awo nowensabira nti abantu baffe bali bagezezaako okukola badde bakoze development balimye emmwanyi balimye obutungulu balimye ensuku naye tebalina mazzi awo nowensabira gavumenti eno nti etuyambe twongeremu amaanyi kubanga guno omulembe gwa kufuuyira sizoni zafuuka nzibu nnyo. Rizooru rukatimba abataka omugombo regi omwaka ogwa 1998 kandi Rizooru rubeerye empagi mpango omu kubiisaho abataka omu rwengo. Obwire bwa hati aitwaza kuhikira omu mwanya ogu twashanga ngu abataka hati bakiineho kutaha amizi. Ekirigiro ky'amaani ekyari kye kyakyawogonya Kayondo Godfrey okurundana abataka okwekoramu omurimo bakatandika kukora burungi bwansi. Kayondo Godfrey nashoborera okwo ekyaro eki kirikurabamu omubuzi buhango ahabw'ibura ry'amizi. Lumaze emyaka nga 2 emabega nga terulowoozebwako nga abakimako balina obulimi bw'amaanyi nga tebalina webasenera nga kyakwata essubi nga bwe mulirabye nga tebalina webasenera nenkubako omulanga yonna nenga sifuna kuyambibwa. Onka w'ekyamaani w'egombora ya Rwengo Rural Kizito Lawrence yashobora ku gavumenti etari kufayo bwa hati omukuheereza y'egombora egy'amizi arikugira ngu gavumenti amaani gaheereza ab'ekitongole kya National Water and Sewage Corporation. Gombora yagene ya Rwengo Sub County ekyayina obuzibu bw'amazzi era abantu bange abamu mu gombora yange eno bavaamu ne bagenda ne basaba amazzi walala. Nolwekyo tusaba gavumenti etuyambeko amazzi gano agali mu tawuni kansa agali mu bibuga n'abantu b'omukyalo nabo babega bagafuna. Waliwo ebintu ebyadiba ebyakinaana gavumenti eyingirewo eddire ssente eziteke mu National Water esobole okutambuza amazzi ndala kino ekiru kya Kajjumba kizibu nnyo kuba kyali kikalu okuva emabega yonna. Abataka bamwe nibagira ngu esente zaakubire nizikora aha nshonga z'amizi omu rwengo tiziri kuhikayo kushobora ngu eki nikiijaho abo obunafu bw'abeebembezi abamwe. Ezikolagana n'eddamu ezikolagana n'amazzi tuzifuna tusaba district tusaba amagombolola tusaba central government batwongere ku ssente okusima ebidiba. kansalazi natusakira kumanya bizibu kukka wansi kumanya bizibu by'abantu. Bereji chairman wa district ya Rwengo Ibrahim Chitata na Jangu National Water and Sewage Corporation yonka ino obushobozi gukora hamizi konke buzure no kutambuza amizi kilomita emwe. Ekitongole kya National Water wano mu Rwengo kinamu office nekati emyaka ena tebatambuza wadde pipe emu ey'amazzi bakoma kutuwa water stabilization system jebateka ekyazanga wansi na njeri niemwe yashobora kune sente zisheme kuba nizikora amizi mu Rwengo zishaziriho obukadde 5 kwe kubera nga tusima damu government etwasendeza kusima damu emu yokka omwaka mulamba twine ebyalo 438. Sejoba Isaac omnyishenjera wa Bukoto Midwest bwanyuma yayegitaho abataka okukora burungi bwansi. Kino kyakolebwa abantu ate ne kikwata amazzi kikikalira naye kibadde kitulibwako ekiddonga kyakirya kati njagala nkyerule kyonna abantu basobole okufuna amazzi gebanayambisa mu kukozesa mu maka gaabwe. Ogu yasiima abataka abo kwekwatiramu kandi yabashaba kukwatiraho naabo abarikuba batarikwebasa. Saguno mu ngeri y'enjawulo okwebaza ennyo abatuuze bo mu lukaguno kyabagonya
n'okusingira ddala abakulembeze basentebe waffe mukulu Bodi Kayondo owa LC1 we tuli wano ate era ne chairman waffe LC2 mukulu Bizimungu Abdunnu. Gasha kwa Bashir Karema abwatayari West Agenshonga mu Rurengo.